Svi misle da je Silent Hill F tragična priča o preživljavanju, ali prava istina leži zakopana duboko u heksadecimalnom kodu igre. Ime koje su developeri namjerno pokušali izbrisati iz baze podataka. Shu Iwai. Shu, iako na prvo tako izgleda, nije sporedni lik. Shu je nulti pacijent. Ovo je brutalna forenzička autopsija onog što su dizajneri sakrili od vas. Godina je 1960. Ruralni japanski gradić Ebisugaoka gubi razum, a krvavi crveni paukovi ljiljani higambane, cvjetovi koji u japanskoj mitologiji rastu uz obale rijeke Sanzu i vode mrtve u zagrobni život, parazitski probijaju kroz kožu njegovih stanovnika. Površinski narativ nalažu da je Shu Iwai samo nesretni prijatelj, kolateralna žrtva u morbidnom ritualu. To je savršeno dizajnirana laž namijenjena masama. Kad su hakeri i arhivisti probili enkripciju Silent Hill F datoteka, otkrili su skriven masivni direktorij označen kao Origin Seed 1960. Unutar tog arhaičnog koda model za Shua ne nosi oznaku standardnog NPC-a niti ikakvog neprijatelja. Njegov model je hardkodiran kao host Zero Nexus. Matematički gledano, svaki prokleti cvijet koji mutira na ulicama i zidovima Ebisugaoke generira se proceduralno iz koordinata na kojima se Shu trenutno nalazi u memoriji same igre. On nije žrtva kletve koja ga progoni. On je njezin biološki izvor, živi server infekcije. Razvojni tim majstorski manipulirao ljudskom percepcijom, koristeći podsvjesne okidače. Svaki put kada Shu uđe u vaš vidni kadar, čak i u nekim mirnim scenama, na primjer u školi, DualSense kontroler emitira jedva primjetan, dubok aritmičan puls. Mnogi su mislili da je to tehnički glitch ili greška u zvučnom engine-u, a zapravo to nije. To je srčani ritam koji je eksponencijalno slabi sa svakim vašim korakom. U source datotekama ovaj skriveni haptički efekt nosi precizan naziv Shu Decay Pulse Fatal. Igra vas fizički kroz vaše ruke uvjetuje da osjećate njegovo sistemsko truljenje tjednima prije nego ga vizualno potvrdite na ekranu. Još mračnije, forenzički pristup teksturama njegovog lica otkriva mikrofraktale. Ako pomoću dev kamera zoomirate njegove zjenice u prva 3 sata igranja, u trenucima kad se grad čini potpuno normalnim, vidjet ćete refleksiju stravičnih krvavih cvjetova koji u tom trenutku u okolini uopće ne postoje. On projicira horor iz svoje podsvijesti u fizički svijet. Istina brutalno eskalira kada analiziramo skrivene audio fajlove izbačene tijekom kompresije. Tako, ako usporite za točno 40% i obrnuto reproducirate naizgled nasumični ambijentalni zvuk mračnog hrama, čućete oštećen audio isičak Shuovog glasa. On tamo ne vrišti od agonije, on potpuno mirno, sablasno pjevuši ritualnu mantru Tsuneki klana, obitelji koji kontrolira kletvu. Bio je svjestan svega od prvog kadra. Zataškavanje ovog mehanizma unutar studija ide toliko daleko da je Konami ugradio sistemski kill switch za modere. Ako kroz cheat engine pokušate modificirati njegove hit pointove kako biste možda spriječili njegovu tragičnu smrt, engine ne registrira grešku. On detektira manipulaciju i trajno vam briše save file. Ovdje ova digitalna priča prestaje biti samo video igra o preživljavanju i postaje surova, prljava psihološka dekonstrukcija. Zašto je Shu Iwai dizajniran s takvom okrutnošću? Da bude neizbježna žrtva koja istovremeno uništava glavnu protagonisticu i psihu igrača. Odgovor je duboko ukorijenjen u univerzalnoj ljudskoj traumi i paralizirajućem strahu od promjene. Shu predstavlja onaj truli metastazirani dio vaše vlastite prošlosti koju grčevito odbijamo pustiti, čak i kad nas ona ubija. U brutalno represivnom patrijarhalnom japanskom društvu Showa ere i 60. godina prošlog stoljeća, pritisak socijalnog konformizma bio je apsolutan, doveden do razine sustavnog psihološkog nasilja. Cijela kultura funkcionirala je na konceptu podvojenosti. Tate Mae su savršeno ispolirane maske koje nosimo u javnosti kako bismo udovoljili obitelji i društvu. A onda nasuprot tome imamo Hone. To je zapravo naša prava, brutalna i nesputana priroda. Shu je hiperrealistična slika onog što se dogodi kada Hone istrune izunutra, skriveno od pogleda.
On je personifikacija toksične nostalgije. Svi mi imamo zapravo svojeg Shua u stvarnom životu, osoba možda s kojim smo odrasli, sjećanje koje idealiziramo ili neku ranu iz djetinjstva za koju smo patološki vezani, iako nas ta vezanost doslovno drži u mraku i truje. U japanskom društvu, koje je od mladih zahtijevalo apsolutnu tihu poslušnost i mirenja sa sudbinskom nametnutim pravilima, Shuova monstruozna infekcija nije kletva. To je radikalni, autodestruktivni čin konačnog otpora. Njegovo tijelo svjesno odbacuje ljudski oblik probijajući kožu cvjetovima samo kako bi pobjeglo od društvenih okova Ebisuga Oke. Kroz njegove rane ne izlazi prokleta flora, kroz njih izlazi desetljeće i generacije potiskivanog obiteljskog bijesa. Developeri su instrumentalizirali tjelesni horor i kliničku tripofobiju kako bi igračima vizualizirali stvarni osjećaj paralizirajuće krivnje. Krivnja nije emocija, krivnja je zapravo parazit. Ona se hrani onim što smo nekad bili. Gledajući Shua kako iz minute u minutu gubi ljudskost i postaje čudovišni krvavi vrt, mi zapravo gledamo preživjelog koji psihološki ne može krenuti naprijed. Upravo zato ne postoji i nikada neće postojati mehanika spašavanja za njega. Spašavanje Shua značilo bi brisanje vlastite traume, zatvaranje očiju pred dekonstrukcijom, a svijet Silent Hilla je surov forenzičar koji nikada ne oprašta onima koji bježe od vlastite istine. Njegov pad je jedini logičan završetak obsesije. Shu Iwai je bio samo biološki inkubator, savršena manifestacija truleži koja je progutala Ebisuga Oku. Ali on nije bio mozak ovog masakra. Pravo zlo, stvarni inženjer kletve, skriven je duboko u umu osobe koja je sve to preživjela. Kompletnu forenzičku dekonstrukciju traume i Koda Hinako Shimizu radim u ovom videu koji vidite na ekranu. Kliknite i saznajte istinu.